Assalamualaikum. Bu Sri arep gawe sayur dongso nak. Dongso dioseng karo tempe. Wis tak cuci dongsone. Iki guys, santene tak peres, tak selep. Dioseng karo dongso karo tempe lho. Tempe tak irisane. Oke, tak iris tempe. Tempe tak irisi. Santene tak per tak tutupane tak nglaler. Iki bumbune brambang bawang karo tomat. Tempene bosok tak kukus sing jero kene ya. Langsung tak ulet sekakane garam. Bejo lunyu. Wis lembut. Langsung dioseng. Iki mang tempe busuk tak kukus. Ngono gak ono pahit, langsung tak oseng. Iki enek minyak. Tipak aku goreng kerupuk eman-eman aku ambil sak sukupe ae. Rasa sok sing anyar ya eman-eman. Ada apa ya tadi? Lalu tak masukkan. Iya, lempernya bumbunya kelet, pakai banyu man-man. Ya, bau es sedap. Bumbunya sangat, lempernya cemplung nih. Langsung dongso nih. Loh, apa begini? Apa begini? Allah, itu begini. Yang lain sikit, nggak lain saya boleh lemper. Dioseng, bumbunya brambang bawang, tempe bosok, masako, garam. Ya, wis. Itu nih. Eman-eman, lep, akhir bumbunya. Tempe bosok tak dang, ragu dang ini pahit. Langsung tak panutan dingin. Pak ini tomat. Dan tidak sedap tomatnya pak. Tomatnya mateng gak entah gitu bisa diolah lagi. Tomatnya tak iris-iris.
gula putih masakku rasa ayam gak mana ayamnya bos, man masakku kode apa bener sedikit yang soalnya kita ngulek sawahnya berlaju, udah selaju langsung santan masuk ini tadi lauk sih nikmat nanti ya santan masukkan santan tak masukkan singsor aja singsor ini sayur rebus mau jadi rasanya kurang apa ya sip, yes, dapat ini matang, sudah ada, ambil aja dulu. Aku kecidui. Nak masak busi ini simple lagi, simple terus nikmat. Ini bukan merah lagi kundur, bu ini masak dulu. Soalnya cepet. Ya saya nembani. Ayo langsung gue mam, nderek mam busi ya. Ayo dari mam sama dalam mam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kira-kira ngusri Bismillahirrahmanirrahim. Sayur nikmat. Tadung so kira di sayur gurih enak, dikulup ya enak, dipecel ya enak. Telur rebusnya direbus ya gak digoreng, ngolongin minyak. Di tempe nih. Nikmatin jangan cuy enak kamu
Wis bar tuh Bu. Alhamdulillah. Sampai sudah mengikuti video Bu sampai selesai. Tunggu video selanjutnya ya. Dah.